alay tababurjuma ko inang jolo ni smatuam ate inang berkuda sa tahi sa ulo mahamu rehlakon tuwa lak mena tuwa korong tuwa bunga-bunga tuwa anak mahamu tuwa poru dongamuna sari matua ima jos hakna modat ma pedongan. Jadi adong dope ate adong sen wilayah sada alana di wilayah wilayah dua teh di wilayah dua do noeng anggota punguan ni hasu tahun. Jadi songonom mate mamera kita hudiki si sada hata mahita sudi teh sada sila pagadong dua sila paubi tungna dua halap pehamen no do hasu tamado langsung dia mahita punguan dapat ulia teh. Jadi mau lihat teh. Jadi itu tuh di Amanguda do Nanguda di son ro punguan tugas jabat sebandung raya di 5 wilayah disadani rohanami di son rohami di son ima di jauh-jauhmu di punguanta sasimar ini Tuhan dia Manguda do Nanguda di leana kegejan ni umur akalas ni roha terlumobi di ibotonami doho lainami. Jadi muruhami gudang don yang neng dokonokku alayala waktu di dokon amang persinabung nakin olak ni seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jadi hola nope ipa ture-ture hamu ipa husor-husor hamu dibagas ke keluargamu nungabe dame saluhuna sebamar hula-hula manak mardongat tubuh elek marburu holani penno dibuat kamu di keluarga muda saha solu saha tubotean nunga saha sude ulaut di bagasa sariron sai saha matutu hupar horasan jala sahat hupang gabean yakin to hami jala porsea terlumobi dia manami doho inanami di na tua-tua ni sijabat di son tongma di pasu-pasu amat ta dewata amang panggual perkos nabi asa songon naribur asa hatop hami mangulusi baimba arang-arang deuri ya songon na cepat di mana arang-arang deuri bek lihat kamu jo pita-pita itu tuh asa songon na sikok na sida lihat kamu iya mulai tapi kamu na kurang-kurang tapi kamu Rudi iya lanjut maju Pahato langsung di samping Oke aku langsung di samping Pahica ayo Pahica
Atur barisan ate. Ulang bersih dulu nih. Tapi kamu minta yelo jawab perkusi. Bawa kamu. Saya kacak dari sana. Iya lanjut ya ganti. Ayo musik. Terima kasih.